العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu rib 'alaiha idza zanat ari kalane nglakoni zina sapa amatu ahadikum amate salah sijine sira kabeh budak fatabayyana mongko nuli nyoto jelas apa zinaha zinae si amat fal yajlid mongko becik njilito sapa si ahadikum ha ing amat jilid al hadda kelawan had wala yutharrib lan ojo nindakaken keras sapa si ahad alaiha ing atase amat. Summa in zanat mongko nuli kari-kari lamun zina maning zina kedua sapa si zanat mongko nuli mongko kari-kari mongko nuli kari-kari lamun zina sapa si amat asalitsata kelawan ambal kaping telu yani zina yang ketiga fatabayyana mongko dadi nyoto apa zinaha zinae si amat fatabayyanat mongko dadi nyoto apa zinaha zinai amat faliyabi' mongko becik ngedolo sapa si ahad ha ing amat oleh dodol walau bihablin halis najan kelawan tampar min sya'arin saking rambut walau bihablin halis najan kelawan tampar min sya'arin saking rambut muttafaqun alaih utawi kiku hadits muttafaq alaih wa hadza utawi kila hadits iku lafzu Muslim lafate Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mendengar secara langsung dekade Bune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda wa la yutharrib 'alaiha. Mon been kabi salah situng di antara nabeun kabi riyah ngetelak nyatah budak bineen been jeria ngelakonen perzinaan maka faliya jilidha maka hendaklah jilid pecedet wala yutharrib ben sampai cek berbuat keras de ke amat. Nah dari pertama dari hadis nikah berempan hukum. Pertama seorang sayyid yakni jeregana budak gila yang mengetahui tentang perbuatan zina nasi amat idza alima sayyidu bizina amatihi jallidha ketika si sayyid atau jeregan mengetahui tentang perbuatan zina daripada seorang amat maka hendaklah harus melakukan jilid yakni bejedet jilid wa illam tuqim syahadah walaupun ada saksi khusus kangkui amat adapun mun orang merdeka sampian ngaranin tak bisa kecuali kelaban apa saksi empat khusus kangkui budak walaupun wa illam tuqim syahadatun walaupun tak ada syahadah ada saksi
Sayyid nika benar-benar mengetahui tentang perbuatan perzinaan oleh ngelakonin had, cuma tak oleh kasar. Nika bidana. Antara na orang merdeka bareng budak. Tapi walaupun ada saksi, mun pacet si Sayyid nikah jeragan nikah mengetahui secara persis tentang perbuatan zina, maka wajib si budak kele napanya mana ejilid. Benika berarti si ajilid hak daripada Sayyid bin Hakim. Mun lain hakim, orang merdeka harus si ajilid hakim, benar tak bisa menghakimi secara tibi, harus lebat hakim. Kecuali budak nikah si menghakimi adalah Sayyid jeragan benar orang lain. Nah, maka Sayyid atau berjeragan gila perintah untuk ajilid walaupun tanpa saksi, ben saya berhak melakukan eksekusi daripada penjilitan gila jilid etokol menikah. Saya lebih berhak adalah seorang Sayyid, yakni jeragan gila seandi daripada budak. Azina boleh. Yang nomor 2, thumma in zanat falyajlidha al-hadda wa la yutharrib 'alaiha. Ketahuan bahwa si amat gila berbuat zina boleh. Pacetlah tambeng amatan nika. Berbuat zina boleh bi orang lain. Berarti si nomor 2 berarti ya. Berbuat zina si nomor 2. Ketahuan boleh bi Sayyid bahwa si budak nikah berbuat zina boleh. Dharma, maka wajib jilid boleh, ditegakkan hukum jilid bagi si Sayyid. Mun pacet ngelakonin apa perbuatan perzinaan boleh. Tanpa saksi, tak usah saksi. Mun pacet abel ngetelak secara tibi. Tak wajib hukum si Sayyid gila. Napa ngebe bukti atau bersaksi. Berbuat boleh nomor 3. Berbuat zina boleh, maka beda 2 hukum mun pacet si budak nikah berbuat zina boleh. Baru jual si budak si azina si kaping 3 nikah. Ben hukum acual aneka juga beda masalah. Zahir dari amar nikah karena nikah perintah dari Kanjeng Nabi. Yang kika dinto falyabi' kan fi'il amar nikah. Falyabi' maka hendaklah untuk menjual budak yang berbuat zina yang ketiga kalinya, aneka beda amar. Fi'il amar dari Nabi falyabi'ha. Karena beda perintah dari Nabi, maka hukum Sayyid menjual budak si berbuat zina telo kalih aneka hukum wajib. Zahir daripada amar wujubu bai'us sayyid lil amat. Wajib menjual seorang budak yang berbuat zina ketiga kalinya bagi seorang sayyid. Wajib hukum. Bersyahadat wajib. Bersyahadat jumhurul ulama ila annahu wa dhahabal jumhurul ulama ila annahu mustahabbun la wajib. Dianjurkan menjual amat yang berbuat zina sampai lebih 2 kali, yakni 3 kali. Disunahkan, mustahab, dianjurkan, la wajib, tak wajib hukum. Ini ke jumhurul ulama. Tapi sebagian ulama termasuk Imam Daud dan para sahabat selain mereka nyongok karena pon beda perintah amar dari Nabi falyabi'ha, hendaklah menjual, karena hukum perintah Kanjeng Nabi berarti tadullu alal wujub, mengarah ke wajib hukum apa sih perintah dening Gusti Kanjeng Nabi. Nah, jual beremper kena jual walaupun kelaban reke sautas tali diri rambut. Saking tada regen orang sak zina sampai soro jual sepajun adalah walaupun harus dijual kelaban rege tampar, mon tampar biasa ki kena ngejual.
Karena orang Arab nikah zaman lambe saking dari kusebat hebat orang kono nikah mun acual tak ngalak beteh kecuali ngalak beteh dari tampar. Jadi ngalak beteh dari tampar. Cuma yeping tampar oleh berempat tampar le nikah se jadi beteh. Mohon mungkin kan ngalak beteh dari napa nyaman semongko jualan sape ya dari sape na jualan onta ya bete dari onta. Namun ring lambak ni kanten bete ni cuma dari tampar saya tale niki saya jual tampar saya kebayan apa jangan Madura tongar. Bete ni ka tongar ni ka tampar onta betale saya kebayan nalain hewan saya kebayan saya jual gila le ni kayak ngocak jual saya beri regana tampar tak norok bete ni cuma tampar. Bener ke jadi sukses lah, jadi lanso kini karena barokah. Nah, jadi orang sazina telokale, yakni amat sazina telokale, maka hukum wajib jual sebagian ulama jumhur tak wajib tapi sunnah haki, tetapi wajib jilid kade. Tak kena ngejual secara langsung, tapi harus berde tindakan penjilitan atau jedet gele etokol. Si pelaku zina ki peneka si amat atau bebudak nikah. Nah, ben harus jual. Adapun hukum menjual budak se berbuat zina maka hukum beda dua, beda si hukum wajib, beda hukuman apa sunnah. Enggak mungkin budak tade neng kanto. Jadi hanya malai kula pun panjenengan oneng je bahwa perbedaan antara nahur orang yang merdeka bi budak ni sangat nampak. Adapun orang yang merdeka sobung istilah wala yutharrib tak oleh kasar, harus kasar. Harus kasar mondok orang sehur, orang yang merdeka. Mon orang zina berarti jilid mari jilid tagrib buang setahun. Neng tempat sekira ada kehidupan. Sekarang ada orang mon muhson lain boleh ranjem jilid kada summa ranjem maksudnya kayak ranjem bene tagrib tapi ranjam sampai mati keras mondok hur karena kebetiraki ini ke alat-alat deki memberentek sedangkan namanya mana hur sedangkan si budak amat aneh kata oleh kasar zina sekalian jilid tak oleh kasar zina kedua jilid boleh wala yutharrib taning kasar zina ketiga jilid thumma yabi'ha jual walaupun kelaban harga seutas tali sedimin sya'rin dari obu ada regana obu orang sa zina ini maksudnya walaupun harus kelaban rega sangat mode. Nah, Alhamdulillah terpada selamat kabeh ya. Terus lanjut hadis kedua. Lakukan. Nah, neka jadi hukum dari napa budak saya berbuat zina ajilid neka hukum wajib cuma tak oleh kasar saya rasa berhak melakukan mengeksekusi jilitan neka gimana ke saya tak harus laporan ke hakim ngebo sakseh walaupun tanpa sakseh berhak jilid tibi zina boleh jilid boleh zina ketiga jilid kada terus wajib jual berdasar ada bu sunnah berdasar ada bu wajib jual wajib jual. Nah iki naudzubillah kadang orang salah kode luar negeri ini kan ki tek temu lakon iki sini kene mergana orang alakon yang luar ini ketak barokah tak oleh nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna rizquhu fi baladihi Salasat arba'un min sa'adatil mar'i, beda 4 perkara tanda-tanda
kebahagiaan daripada seseorang. Ayyakuna khulata'uhu salihina. Pergaulan adalah pergaulan orang-orang yang soleh. Netan dan orang se beca. Wa ayyakuna zaujatuhu salihatan. Nomor 2, binena kutu bina sesolihah. Ini kan min sa'adatil mar'i. Wa antakuna zaujatuhu salihatan. Pertama, binena kutu salihah. Wa auladuhu abraron. Anak si bagus. Nomor 3, wa khulata'uhu salihina. Khulata pergaulannya adalah orang-orang yang saleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih, hendaklah rizkinya mencari di daerah masing-masing. Ini keempat, ini tanda daripada kebahagiaan seseorang. Antakuna zaujatuhu salihatan, bini kudu salihah. Sabuk pertama bini nih. Karena sepertama ini mau tek kening, ndak babene ketek kening. Mungkin ring bini ini ke sabuk teratas nomor situng antakuna zaujatuhu salihatan, hendaklah bini kudu bini salihah. Nika termasuk tanda orang sebekal bahagia bini salihah. Bini nyaman salihah teh puji salihahnya. Kelakok salihah. Wa auladuhu abraron, anak kus bagus. Dari dimana dari anak bisa jadi anak bagus mun ibu tak bagus. Tak mungkin. Pahebaten orang laki, pebagusin turunan orang laki, tapi sabe otabe tamen ning tempat setandus gersang, tak bakal tumbuh, tak bakal subur. Karena penting dia tanah nih kah. Nisa hukum harthul lakum, ini termasuk tamenan. Karena sampean bakal namen bibit anak ning orang bini nih kah. Mun tak solihah tak bakal tumbuh solihah, tak mungkin. Cek berharap, mempeh, mustahil. Nabi Nuh di anak Kan'an kok gara-gara rajinnya tak solihah tiwat megawat nomor jele nih kebineh ya ada. Kenal neng media sosial, kenal neng Facebook, kenal neng jalan neng guntekun, kenal beban barongan watalan ya mentak nan renggerengan ya. Terus saya kebineh polan ratin, polan mapan, polan bagus, belum tentu mentak solihah bahaya. Wa uladuhu abraron, anan gus bagus. Dari mana mungkin ada jalan anak niku dadi anak saya gus bagus mun tak dari ibu saya bagus. Nomor 3, wa khulata'uhu salihin, pergaulanna salihin. Ketemuan bi orang yang saleh, pergaulanna benar-benarane kagur-legur bi orang yang saleh. Tak kenal diskotik, tak kenal ganja, tak kenal narkoba, tak kenal apa berbau maksiat nika tak kenal, karena kancan orang saya soleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi, mon nyari dunya cek luar kota, apa boleh dek luar negeri. Mon tro barokah toro resep Kanjeng Nabi nika, mon nyari rezeki ning daerah tibi bae lah. Malai sampean bisa nyongok sebine tenang tah sampean entar keluar, maaf kalau non sebu sentar do luar negeri setahun tak ketemu anak ketemu bini, terus sampean meninggalkan 1 tahun 2 tahun anak dan istri neng bungkoh tanpa pengawalan penjagaan dari keluarga. Tak kebeter lebuni orang tak kira-kira dek cara didik anak tak bisa karena berluar negeri luar kota. Coba boleh di sana tibi bisa mulai seje-beje zuhur bisa ningali anak, mulai beli pole lako sore ngetelak pole anak beje ngaji sare ketinggal pole reng bini kan lebih kan tocun orang rumah tangga kan sopaja aben kela abolong tedu ngabolong ka dari ya pocak berek pocak temor teh dunga tak bisa, maka tak bakal tak barokah. Tak barokah. Coba torok Kanjeng Nabi. Orang bina yang solihah, anan kus bagus, kanjan orang yang soleh, rezeki neng di sana tibi, neng daerah na tibi. Tina lah, jaga aja, masih lo yang sekolah sepenting neng di sana.
tak maju ba insyaallah cek putus asa insyaallah pak tahun nih ke betes orang Dabuni Hasyim padha katon nih lek kerja iku aja genta-genti kerja apa ae minimal paling ndak 3 tahun sampai 4 tahun nek pancet ngali maning golek kerja maning ojo kerja iku 3 tahun sampai 4 tahun nek sik pancet ae ndak ono perkembangan ngali ojo kerja iku berarti gak jodoh seti saare laku macam-macam hulaku nguli ting malu maju wolon pokoknya ndak sejodoh me jodoh rek kelengan le pala ko ngecok dek jodoh mau ngecok nemu tok jadi penting nika jauh-jauh sampean nyari rezeki sekira berneng daerah nah sekira bisa peleman maksudnya cek dadi Bang Toyib 3 tahun gak pulang-pulang di rola Bang Toyib bener nyaman Bang Toyib rola 3 kali lebaran 3 kali apa puasa tak pulang-pulang ya 3 tahun Bang Toyib tak boleh ya apa biar aja Budi cek walako jadi malah bisa ngontrol ke keluarga ya nanti mau nganik ketika akhir terjadi selingkuh terjadi perbuatan zina waneka saya tanggung jawab saya orang laki pak dina bisa biar ibu nanti dina betul aman sabak dina betul aman tapi ya leore mon bine biana bina sama letter letu gede lamaan duhai'ah kemenye kemedu kemenak sebereng pas dina ada Malaysia ada Saudi 3 tahun nyelcel janan cuma ya nak bi orang bodoh si Arab bodoh si Jawa bodoh si Madura macam-macam naudzubillah ini benyan nikah nah, terlebih salake nengeneng sebine palako stamba nikah naudzubillah king cecak kecak dah orang apa boleh sebine sorodo luar negeri terus salake bede bungko kurang tepat tak tepat aturan sebine laku kafir ku tak laki nono kui anak anda sebine resa kembi selakir teh temu benih tak oleh tak barokah sifat laki ini tak pada cek sekut tu kula ketinggal ya terakhir pir di sama oleh le satu ku anak je siapa kan yang bini re bajana masa bungko atau ku anak mor jemor wajar selake salah karinjer ya sing ngredit sebine sing ngangsur sebine harap soalnya pada pelajaran per bulan pelajaran tetap akhir kelar mulai sepeda motor tibi sebine ngancam opo sepeda motorku dewe gua ate apa yo gak ngonone dek ngeter gak ngonone macem-macem gimana ngomong lagi nyerang apa maning sampean tak pegat kudu disebine saya megat aku macam tak pegat riko boh jadi laku tangan piring laki dia aja kurang sip tak barokah jadi sambian saya lakoh sebine ini kaja juga bungkoh jaga anak melaki sabun semua kantong ala kosot teto seneng tetina sini kala sebine ngarek selake ngarek wes nggak mau ketok pedeng biko banyak sebine pedeng gitu kok Kanjeng Nabi rajin banyak dek saya pelaku sobung saya pelaku padahal Kanjeng Nabi yang tak mampu bener orang soki Kanjeng Nabi yang paling miskin tapi sobung rajin saya pelaku ketika sampean di anak situng biru situng gugupu saya pelaku suruh mecel beto ilah tak ada ngak petel wirin tak barokah paham ya jadi cek biasa akhinin keluarga tak aman apa boleh di zaman akhir nggak nikah jaga keluarga nikah prioritas utama daripada sampean mengejar napa nyaman impian saya tak pasti hanya sekedar angan-angan terus tu dia orang sesoki dengan napa cara saya gempangan nikah asal bisa ngerumat keluarga bisa menjaga keluarga ayakun rizquhu fi baladihi
Nah, karena mau terjadi perzinaan ini kan naudzubillah, tsumma naudzubillah ini bekal tanggung jawab raja kang kuning lake. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخله ما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن رضاك ولا تولينا وليا جعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بل وبرها خصوصا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خلع قسم والفقيه المقدم جميع سادتنا لبعلوي فخر الوجوه بكر بن سالم وكعقل بن سالم قطب ربان سنش عبد القادر جيلاني وساسنا شاذلي ثم إلى ركن مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ووصولهم وفرعهم ومن انتسب إليهم الفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن سقاف أولاده عمر مخضر وإخوانه قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأشي علي بن عبد الأبارس قد بالإرشاد البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قد بالمال الحبيب علي الهبشي ووصوله مفرم ثم إلى الرحيم ثم إلى الرحيم الحبيب عبد القادر محمد جدا والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي وثم إلى الرحيم الحبيب إبراهيم بن سميت ثم إلى روح الحبيب علي كويتام والحبيب بكر قرسي والحبيب حسين قرسي والحبيب هاشم محمد قرسي ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي الحامد ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحداد باقي والحبيب جعفر بن شيخان السقاف
والحبيب علوي بن سقا بن والحبيب عبد القادر بن سقا ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه وأصول موفر ثم إلى الحبيب محمد الهدار بيضاء والحبيب محمد الهدار بنيواني والحبيب صالح سحامي تنقل ثم الحبيب محسن بن هادي الحامد براني والحبيب جعفر بن علي بهرون ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن عمر شاطر والحبيب مهدي والحبيب حسن بن سالم شاطري والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب محمد بن شبوكر بن سالم ثم إلى روحي كهجي جاسم نور سلم زوجتي وكهجي هاشم رافع وزوجته ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجتي الوالد أحمد خالد عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغاشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وطف عافية أن الله يعلي درجات في الجنة يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلم منافعته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفكنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا وأذنا واعية ولا مسلف أو صالح مثل الجلسة نوينا وعلم طلب طلبنا ولا مقصد قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا